Sambagan? Baka ito may lugar dagang ipong patay? Itong giputlag ulo, putlag kamot, giputlag tiil? Nuod na tol. Dagan ang mag-salvage dire. Pang-chur-chur. Sus, oy, nag-ilamos niyo yung pagkatalawan, oy. Sos Erneng, Nestor, Pablo, lutom na ka mo. Padayon tas tugi padulngan. Ugyo, tara! Basta nalay mo agi diri ron. Salvage yun. Diyan ikaw ulit nga tamaan na linay mo agi diri lagi. Basta mag-ampay nyo tayo adto na dito. Delikado na ba kita itong aduan? Basta, di lang dyan tapatag kaon. Da, mudag dili. Buto man kay ikaw gani. Tuol mo ning tubol ng ron. Bisag us ka batalyon pa mo duol ani diri ron. Di ni ka uli. Agi lagi sila ron. Ito na, adto na ito, parang kakaon ta. Basta, ampay lang kita. Oy, 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 oy. Way mo lihok ka, way mo lihok. Nga naman, oy. Pila mo kabuk dia, pila mo kabuk dia. Ha? Pila mo. Yay, na may checkpoint rin noon. Noy, noy, noy. Doon ang pista rin, noy. Ay kun yung piste-piste ha. Pangbuthon ko na yung ulo ron. Awa, diinan ta mga delikado kang lugar ah. Bungol yung puta. Pista ba itong gingon sa? Kay naaboton mo sa baryo Sambag. Kung namoy dalang bag, ambin yung bag. Patay. Saan niya kung bago antes sudalan humba ni? Yatag na, yatag, yatag, yatag. Ay sa Gahal ba ka mabuhi? Yatag na, yatag. Ambi, ambi, dali ah. Gaya! Kapay lain na na. Signa mo reload ya or mga kwintas. Relo? ay buluy rabay na ano ko dire. Nyo. Siguro tao na. Buhay mong kitas, buhay mong kitas. Pagganamot ang buhay. Ambi na. Dali ah. Ambi. Basig na po may kwarta dia. Dalian niyo, bi. Ambi na yung mga kwarta dia. Huy! Huwag mo sibat. Ambi lagi yung kwarta. Kahig ulo ay. Oh! Kwarta na po! Ay kwarta bus oy. Kinsa to ni palag. Kay bukaan ako so. Kinsa to? Saan ba ni palag di ay? Yatag na to, para itabok ako. City rin yun na, boss. Oh, naman lagi. Ambi. Dali. Oh, basig na po mo yung cellphone dia. Klaro mo kayo nga na mo yung cellphone, be. Ambi na yung nga cellphone dia, be. Dali ah. Cellphone na po? Kuan mo tanan nun, boss? Kinsa mo na pasig palag di agad? Kahi aja mo ulo ha. Butag lagi. Naaram day na niya padugay-dugay pa yun. Ambi. Ambi, dugay ya oy. Why mo report sa pulis ha? Kay maigo jud mo sa akong machine gun. Machine gun? Paluam na yung gidala. Why mo report og pulis ha? Wa jud mo report. Tagam! Nirisi. Kinsa tong namlaking? Akong antipara. Ambi, be. Ito man din buang di ay. Ang antipara ba? Antipara. Ambe. Manlabi. Akong antipara ba? Ambe. Buta din ay buang. Ang antipara lagi ambe. Nara antipara ay. A few inches later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ang hinamahal ko? Fights. Ay konyo pisti-pisti ah. Hindi sunod to. Mana nga. Pambuk. Ano mag-ulo ron? Ay, mabutong naman yung ulo na. Pambuk. Fights. Bungol yung puta. Pista ba itong gingon sa? Pasa po doy. Ay, pas. Bungol. Stop din sa. Maring linglingin sa ba? Fights. Bungol yung puta. Pista ba itong gingon? Ay, bis pasa uy. Bus yun. Fights.
Kay naabot man mo. Unsay? Kinabot mo na yung baryong sambag. Ang na. Ambe na. Asa ba ito bang? Uy! Ito bang iimbang? Saan ba ito? Fights. Oh, cellphone na po. Buwan ni Sting, oy. Yes, buot-buot mo Buot nag-script yan, no? Saan ba ito ang action? Fights. Ah, cellphone na po. Kuan mo to na noon? Ay, hilak god. What's up mga kakwads? So muna nagpa-shoutout. Shoutout Mary May from Ormoc City. Shoutout Nicole Bilocura. Shoutout Anton Julie ni Castro from Barili. Shoutout ni Jinimen A. Mendoza. Shoutout Laika May Robion. Shoutout Larry Bantilan Uyao. Shoutout o shoutout ni Rosel Pabiliar Sanchez. Shoutout from Saudi Arabia. O Teresa Mura Pahilangko. Shoutout Jasmine Juarez Sipada. Shoutout Butyok ug mamin. Shoutout Teen Trip TV. Please ko follow silang Facebook page o subscribe na po silang YouTube channel Teen Trip TV mga kakwads. Shoutout ni Istong. Shoutout Junel Matugas Tapia. Shoutout from Kananan. Shoutout Rimi Sahe. Shoutout Ile Fortis Vlog. Shoutout Judith Mukuro. Shoutout Joseph. Shoutout Rosilyn Toyor. Shoutout Joseph Obama ni Butok. Shoutout Jumare Curiba. Shoutout Bonifacio Sihudo Senior. Shoutout Jumare Piamonte Lariba. Wilma Sneer. Jennifer Lizike Santiago. Andronico Efren. Shoutout Pinpen Arujo. Imungaya TV. Kyle Tabak. Shoutout Rams TV. Jubilan Ibanez. O Gamer PH Production. kanimo dira lord. Shoutout Shoutout nila Rita Family from Negros Occidental. Solidad Bukikusa. Shoutout Ivy Labandero from QM Builders. Raquel Villasula. Shoutout ni Romeo Tagalog Mama. Shoutout ni Maria Fep Permano. Shoutout og ni Kim Santillan yung pinaka-cute. Shoutout Kung Bunmark Merfuentes. Shoutout sa concept. Clint Michael Asidilia. Shoutout ni John. og shoutout Master ETV. Shoutout Shoutout Ken Fajardo. Shoutout Elvira Salas. Kian Saripada. Shoutout Alan Milan Kuliko. Gilmar Pango. Shoutout GR Ala Hinyo. Mabel Balay. Shoutout Shane Gistupa. Shoutout og Kuyan Laiken. Kalahasan Takaw. Kizel. Shoutout Marlon Torres. Manny Saludaga. Election Charity. Shoutout ni Arum Bujid. Og ni Jitons Istorgoy. Istorgyo. Shoutout. Suda lito kay. Shoutout ni Leo Boy from taga Bohol from Manila. Daphne Abilar. Sander Labang. Shoutout ni Juna Ching. Shoutout sa Family Alingal at kayo kong Zamboanga del Norte. Shoutout ni Jinray Valenzuela. Renan Indoy Quinca. Shoutout Jid Pisalbon. Shoutout Mauro to mga kwads. So shoutout ni sa mong sponsor.
Mang Welma dito. Shout out. Oh, so kinsa tong magpa-shout out, comment lang. Thank you. Thank you and God bless. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka. Sugtun